Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalunan. Dapat jud matalumnon ang atong area kuan siya kanang limpyo ba. Before ta magtrabaho dapat hinlo jud siya guys. Okay guys. Dito ta guys para mas lami man gud og kuan guys, kanang limpyo ang atong area nga atong trabaho. Kay komportable ka ba nga mo maglihok-lihok kay lahi mag ug imo yung limpyohan guys. Okay. Manihapon na guys, manihapon tag sa kay kon. Marami na itong upload guys sa Uyangot na Tower. Welcome to my channel, welcome to my channel. Isa. Basura mo guys atong tan. Okay. Magsugo na ako kan guys trabaho. Okay. Hanggang lang ako nimo tayong matalom nun. Magtinabangan yung kanunay aron makabot nato ang kalambuan. Bisag kitang mag-sacrifice ka malunon. Pero ug dakong impact sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Dako na imong accomplishment ang naka-contribute sa sa kayuhan sa katawhan. At ug yung suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahoyo ug mga kauban diri sa atong lungsod. Kay importante nato magtinabangay alang sa kalambuan sa atong lungsod. Tabang tayo. Wala akong guys atong i-segregate. Okay. Happy Huwebes day ron. August 26, 2021. Magtinabang nga ta kanunay alang sa kaugmaon sa atong lungsod. Good luck and God bless to all Matalom.